Kadusha mwanya mno kiwega kino ntubori boti utogitambire ne ati mulwa meri wa Ritingwe obisine bwangavana wa kaunti ya Meru nwenda gitari Julius Bijiwe na ithirete akiareria ngari cia koria Monki kaunti ne ya Meru na rakuone nyethira kaunti ya Meru ina ngari 10 ngari yele akichi kwethire kirutangwe kaiteneka ariwa ngari wingi kethira chikeya mbere ya mweri twetete yethira yukethira ini kuthuranirite riboti yo. Mulwa meri wa Ritingwe kaunti ya Meru Julius Bijiwe nekete ya Meru werone aitareria ngari cia koria Monki cia thirikari kaunti ya Meru cionthe ciethera chire 10 endu yele akicho ciethirete ikiritangwe itukwenda Meru bamenye ati kaunti ya Meru mashini cionthe cia Monki iri kamataga ruji rokoria na iri kamataga Ritingwe gebetu kenda bomba gwitana rakwe na thine Monki ciothe iri ngari ni 10 lakini ona ile 10 ni njira yake cithirite ikiritanguge tondu bo inyanya cire cima garage imwe cietre 2023 inge 2018 kuinge nya chino kumaregita local authorities imwe cia kukangire maguru na itene nyam engines kananya gearbox. Bijiwe ariwa nende thirikari ya Meru kulukira ngavana Mutumanto Ethingia nonete ibwe ya ibwethu ibokenda chikombo tungatira kariba Meru akiongela ngari ithatu ikethira cie tayari mbere mweri twetete yuthira. There are very elaborate report iria amtu Meru bakera bakiona very clear elaborate report you get the management fleet management na including ngari chetu cha Monki na tontobo governor on very clearly that no more kama machines chimbe kudiri kidonde kwa kenda chimba kusagwa ntupa Meru tontobo kwenda kuga clearly that machine that ikethe ile operational in 3 weeks time kenda twalingana nere ngimwe chimba kwa inya mbere end of next month ila tumbete kuomba kudhani kumanara ngaraje siria. Nongelete ati ngavana Mutumanto Ethingia rira ari munini wa ngavana na rombete ngari cia koria Monki ithano amwe na ngari yo kamatachi ya ambulance kuma Britain enduita etikeru kuma kaunti ya Meru ntobo atomire iraeta kaunti inge akiwa bena mibango yochwa inge. Gavana ali deputy governor na rombete machines cia koria Monki kuma Britain machine ithano amwe na ambulance lakini maajabu ikwethira itetekereru kutonya Meru county na worst still watuika county kurega kurira shipping cost so both the fire machine na ambulance chietre county na inge is only one ambulance yombere kuja Meru University so still kwena intention ya kwenda kuromba inge kenda kutuka every municipality reka create in Meru county ikomba kudaina fire machines na all our hospitals chian level 4 level 5 na of course level 6 the Meru Teaching and Referral Hospital kenda chienda chumba kuda sina operational ambulances she always at standby in case of any emergency.